Ole tun lai hian zona ka don zinga tam ber chu hemi rilulam a hriselo na mental health kan ti a kan problem kan har sana nei tam ber te zinga mi anxiety kan ti te depression ti te engwanga lo nge ti hi zona ka dong tam khup maya kan soi masak du chu ke hi medical lam mi kan ilawa psychiatrist kan ti ang chi doctor ten oma tin clinical psychologist te anoma khang mi mi thiam tak tak kan ya heng mi te hi iron khelo wang u ti hi ka du ni anin hong em maya heng kan mi thiam te hi tin heng ang nat na ril ram khriselo na hi nat na dang ang pok hian en kol dam the ani ti te po hi soi ver hrim hrim a thain ka ria mi tam takin e engani heng ang te mithiam psychiatrist kan han ti te han ron hi mi ani na nga ten ngai de uthina ani reng lo ani ati kha han soile alangai thin hi chang hi chuanin aboi thak lek lekin ka hria in mi then khatin mi piang tharin heti ang nan ve ngai lo den han ti le ringot chela ka kha chu thil ni phung ani chelo ni a thak em ni khatiang a chana kha chu ang poni sela mithiam te thleng phak lo le mithiam te ron tur khelem lo te mi tam takin oma wangin ke hi chu pathian thulama background chete nei ve satlia mai kha kani ya chu wangchon ka hriana te zim em maya mi then khatin i zim si te min ron te na dik thlap mai ke chu ka soi tong khan mithiam tak kani lem lawa ma ro chu ka hriat phak ang tok te kan share ve thina heng ang mi tam tak chuan anxiety kan ti te depression kan ti te lungai na satlia hi hetiang anga hian an ngai ringo thina ma sa lungai na satlia te del ritu nei satlia ringo thi heng ang depression kan ti te hi ani lem lawa engeni continuous taka engeni ril ruwa khatiang ang del ritu kan han nei ang chi rei tak chung min chen chil ani chi khan anat na ve anga khan mi thiam te ran cher chau thina ni te pokhrata ila ti chuan ani le engwange mi ten heng ang ril rulam har sana hi an nei thin han ti hianin thil pakhat chau hi asoingot theilawa antina na then kha chuanin kan chung te ka chana tang khan ka chuti khatin ka hria ten ti thin ama ro chu mi thiam te chu tlang pui thuin heng chi hi kong rang rang an soi thina chu ama sabera chuan biological cause an tia chu hei biological kan ke ma ni taksa in siam dana tang hianin ke ma ni ya hemi kan thluaka hianin brain chemistry an ti ta chu kan taksa thluaka hian thil chevel kan mood te ke ma ni kan lomna kan hlimna siam ang tu te khomta chu serotonin an ti te dopamine an ti te mo tin cortisol an ti te khami ang in buk tok lo imbalance lo om khan mishing khan kha khati ang chi khalo om theita tin chu ba ka chun genetic an te chung ko in thla chon thil khati ang chi a khan a risk te sang le bok ta tin hemi tlei hormonal change an te mishing hormones an ro in thak tlei rol an hon ni chote tin chu ba ka rai lai te tin damlo na nei lai ten khati ang hormone ke mania engeni danglam na ron om khanin khati ang chi chance kha sang bi kan in ti bokatin hei machine kan mutlem te kan choi diklo kan eile indiklo wangte le exercise lak thatlo awangte point khati ang chi kharon om thetin hei na khir khan ve na sat te hemi chronic ill disease kan tiang chi te khan om du bokan ti tani kha biological factor an ti ta tin chuba ka chon psychological cause mo real rulam awanga om thei om ta chu hei mishing ina thil negative lam athim zong ringota thil thirmi a ke chu ka thattok lo han ti reng te tin hei self esteem mani le mani in ngai sana nei lo self esteem kan ti te anga hianin khatiang chi kharon om du bok ta tin hei fel le lutuk tumang chi perfectum lutuk ang chi te khan fail an hlo awang khan khan na sa takin khatiang nat na ve thei tur khan mani ka siam thei bok ta tin hei ke mani taksa hlo na om ang chi chin fel lo unresolved trauma anti ang chi te khanin le ke mani taksa thil ton thalo tak kan ei te khan ron siam thei bok tin mishing chu atira kan ngai ka soyang khan del ritu le lungai na kan nei ta ni kha mi thiam te chuanin stress an ti ta khati ang stress ke mania rel ritu kan han nei ang chi kan chin fel dan dik tok lo awang te po khanin
kan ril ru khalo ha ta khan kan taksa ti chawa chu chuanin kha ang depression kan ti ang chi te anxiety te nei thei tur kha mi hring te siam thei bokatin hei environment antia kan che vela thil om te le kan bula mishing om te zir hian khati ang chi kha alo om thei bok ta then chen tina zirna konga anti thattok lo an academic ka te le an na thona huna pressure na satlu tu ko wang te tin chung kwa in rem lo na te oma chung kwa hlim lo te tin in lei chin alo ke chia chang ngai zo in kara te nu pa in kara te khatiang khana om tir thei bok ta tin sumle pailama har sat na min an ron to chang te tin mi amal ngoi ngoya in hriana khatiang chang support tu nei lo chang te mo tin chu ba ka media kaltlang te la ke ma ni hrim hrim hai min ti du da tu min bully tu an om chang te tin ke ma ni chung ko te ke ma ni nun hrim hrim danglam na lian tak aron thlen chang hei engamo sumle pai han hlo ufak chi te mo ni lo pon kan om na mun han son te le engamo kan han hlo cham chang ten khati ang chi kha om thei bokani kha khan na satakin khati ang chi nei thei tur khanin min siam thei bokatin chu ba ka chon thla raw lam chak lo na hina aron keng tel thei bokana china ka soi tong khan mi then khatin pian thar lo wang ten han ti ta ani ngot lo ka ti to kha amaro chu kan pian thar tok lo khan khami lam kong hoi tur khan min siam thei boka mishing nu nain ka soi fo thin angin kan nu na hian purpose mo om je nei tur pathina duan kan ni ta ni kha hring nu na kan purpose kha kan va hlo emo ani lo pon kan han hriat lo khan kha khan khatiang ang ril ram hrisel na lo na nei tur te khan min an roi thei bok ta tin hei in thiam lo na em mani thiam la guilty feelings kan han nei chi te za na kan han nei te le be sei tur om to lo ne kan khrian ang din mun kan han om te khan aron trigger aron siam thei bok ta tin mi hian min kalsan ni anga ngai te pathian in min kalsan de anga ngai te tin mangai tu tong velwa in ngai na te pathian min mangai velwa ngai na ang chi ate kan kha khan aron hruai thei aron siam thei bok tin hei engani kan rin na zin konga khanin kha kan rina zin kong kan du anga kan om thei lo wang te le tin kan om na society kan community ate midang te ne na in hlatsan in khansan de anga kan ngai na te po hian hei hianin aron keng tel vele thei bok ta ni athan chu mishing te hi tharau tak spiritual de mai kan ne mishing te khatinga khan khati eng chen nat na kan han to te mo tin chu ba ka kan emotion ang chi de khatinga ti nat kan han ni khan kha khan ril rulam hrise lo na nat na bik o amhai ril runat na satlia ni lo ka ti to khai chu anat na nga ngai chin ani ka ti to khang ar kha aron thlen ve thei bok tin tun lai kan khovel kan nun dan phung dik lo hei a bikin phone le internet bulamhun man tam lu tuk te tin information overload an tia khovel thil chiat na lam te le mo thil thalo hriat tam lu tuk te hian khatiang kong lam ril rulam hrise lo na nei tur te khan min ruai thleya tin taksa chol ha dam lo lu tuk na thok na salu tuk te mo khatiang ang chi ate khanin engani khating rilur lam hriselo na nat ate pokh avei theni ten tin in leichina mu mal chung ku ate nu pa ate kauhrna te nei lo khan aron siam thei bokani ta ni chuwang chuanin khang ang sang te kha ak chan le awang pakhat chau ni lo hian thil rang khatinga min del ritu le kan taksa ate kan tharawa te kan chung ku ate kan chevel thila te kan rilru ate khatiang ron kal min del ritu ron khan ti khan aro in chek chhozel kha khanin aron in chek chhozel khan atopa chon annat na ang khan aron lang chuak ta chu anxiety kan ti te depression kan ti te pokhalo ni theita thil pakhat chau ani lo ka ti to kha chan tam ta kom theita ni chu wang chuan hang anxiety kan ti de depression te hi za tur ni lo mi a kan ni ti na ne thil common lu tu ko ni to ni tu lai khovela pai chun tin apoi mo me chu en kol dam the ni la hi poi mo me ni chu wang chuan hetiang kan nei hian kan rin na lama kan chak lo ta emo ani lo poin kan piang thar lo ta lo ti na ni lo chu ai chuanin tran pui thei tu kha zon mei tur ni ti te kha kan soi ve lok tu ani wala ka sei tong khan ke chu medical lam mi te le rirulam thiam mi te kan ni lem lawa mi thiam jok te tran pui turan om khati kha hetiang hin pan khe lo vilatin engani private kan pan thei lo pon civil hospital ate po khianin pan thei an om rengania tin chu ba ka chuan hei counseling hi ko ran rang hin an nei thina bikin family counseling hi sinot lam phei chuan in ko ran rang an nei thina passport te po pana tha tu ti rual chuan in ril rulam hatiang lam zir thiam na nei mi lo le in chiar zaw lo tu te mo pathian tu soi ve satler ngo ti chu pan lo turin ka du chewa chan chu ris chi ni lutuk lo hian na sa jok thil thalo jok a thlen the wangin tu te mo ris ringot ni lo tle marin tlak deu pan tur khan kan ron du cheuni ole kha soi thei chun e ka lo me